thatha nje ngisingayini ngokusilisa uqhoma wesimanga indaba yokuqoma umuntu wesilisa ayifuneki uqhome wesimanga ayikhona manje uyogada phela nalapho makhona makuthothi ngihamba naye mhlambe khona isimama ukuza indawo futhi umuntu angeke abe nesifelo soba bani isifelo sakhe ukuyokhumbula umlando ukuthi azakuthole wena waqhoma Sanibona bafethu, my name is Sanele, ngihamba noJobe. Sithi welcome to i-podcast kaSanele, and today's show is the CV Ungubani. This is the first ever episode of the CV Ungubani. Namhlanje sine guest Mr. Nxumalo, Michael Nxumalo. Sawubona baba, sakubingelele. Yebo, sawubona mfoka Sanele wena wabo wakomlambo isithi hayi sikubingelele sikwamukele kwi-podcast yethu. Ngibonge Uyaphila? Alikhi uvala lokho. Ecela nje usichazele umuntu olalele ukuthi ubani uMichael Nxumalo, uchaze ukuthi uzalelwe ukuthi kuyenzeka usho mhlawumbe uzalwa ubani until mhlawumbe uzungena esikoleni. Qale nje impilo yakho nyamanje uyachazela umuntu ongakwazi ukuthi ubani, usukaphi, uzalwe ubani kanjalo. Mina ngiuMichael ngahlesini kwaNxumalo. Ekhaya ngithunde endaweni yaseMvunyane endaweni yaseYibungu eMvunyane engaphansi kweFrahead. Okay. Lapho ke qondana ke indaba lezi ke umama ubani umama wethu wazithi uNtomzodwa waba uMahlatshwane selo baba uSolise owaruma bonke siphuma sonke nabo endaweni yaseMvunyane khona lena Phosibomvu bese kuba ke bese usho ukukhuluma nangendaba ukuthi izikolo lezi yes Alexip isikole bala kwaswami isikolo ngaqala umama wangithatha wangisa le eSoweto endaweni ngokuzinza ngizinze endaweni yabeSuthu le eNaledi lapho engazenza khona iminyaka eshaba yi5 ukufunda ke ngenxa yokuzulu ngafunda ke ukushinamazulu emndeni kusukela ngo1980 washaya ubani ngo1985 impikisho leyo ke yango1985 lapho ke umongameli waleso sikhathi ke umnumzana uBhoda uBhoda wathi efaka amakhalathi nama-India eParliament kwasuka umbhikisho omkhulu lapho eSoweto ngo1985 lo mbhikisho waholela ukuthi izikole zaseSoweto zingabe sabhala kulo nyaka zange sibhale umatriculatsheni into lena kusha amaklasi amaklasi wonke mina ngabe ngifunda abantu leso sikhathi ngifunda standard 4 lokho sekuthiwa grade 6 grade 6 yes ulimi lesimanje manje yebo mase ke ngingabasuka ke lapho ke ngoba ngiqale lapho eSoweto vele esikoleni kuthiwa iBuhleni primary school mase ngiya eLenteliyolo high school ngaphazamisa impikisho lena ke ngaphazamisa ngo1995 ngisesi eLiyolo primary school mase ngisuka lapho ke
sengifika lena ke emakhaya ngithi ngivele emakhaya ngithi Mvinyane le ndawo ngithi ngo esuke eGoli manje sengisuke eGoli manje senyalena ke sengifundisa kwesinye isikolo kuthiwa iJujusini Primary School lapho ke engafunda khona ngaphinda khona ku standard 4 lo osebiza manje grade 6 ngathi sengisuka khona ke uphinda ngoba vele awusange safunda cause ngenxa yembhikisho wasange sabhala iSoweto ngenxa yembhikisho ngaphinda lo grade 6 lo sesimbiza ngo standard 4 ngase ke ngiphinda le kulento eJujusini Primary School yebo kusho ukuthi ke kwathi ke ngonyaka wa1986 ngo1987 washo ukuthi mama ivashe sekumnye indawo le enongweni le kontinini ngisho kanjalo leyo ndawo le kuwamaphandle thola ukuthi ke ayinani wathi uhamba khona kuvuke inyamazane ukuthi uhamba kuvuke inqala noma asesiqweni uyula kunezithelo zasendle namakolo impinduluka konke lokhu ngathini nje amaviyo I lithe njalo ngathi ngiyokuyithanda le ndawo umama ke cha wase kulomzi wokuhlala wakhumalo khona wakuhlala inkomo zakhe bebibe khona kwathi ke ukhehla khona nosalwazi wakhona bathi ngibona ke ukuthi ayi ngiyayithanda le ndawo ngangihambe ngoDisemba sengathi Disemba ke ngo1986 sengathi novakasha babona ngasafunde ekhaya wasike bathi kungcono ke ngafunda khona ngo1987 ngifunda standard 5 lokho sikuthiwa manje grade 7 yes kusho ukuthi ke primary ngafunda lapho ke izokolo lezo esengibali so manje uyalusa yini kulomuzi ngoba ngathi uze kunenkomo yini yenza ukuthi uthanda ukuhlala la lapha mina into engithanda nje ukuthi maphalisa indawo yangakithi lapho Mvinyane yithi uthola ukuthi uyabona nje umfula bongekho eduze nakithi lapho lapha na umuzi useduze nomfula uyabona imithombo uphuzo namanzi asemthonjeni uyabona nje ngisho nje ukuthi uyabona imfuyo lapha injani uyabona imkhuluphele na uthi utshani luhlaza lapha thola ukuthi nihlahla ziningi lapha kuleya ndawo yabona nje into ekhona mina ukulusa lapha sasilusa nje kulo muzi singabafanyana nje nalesikhathi neminyaka e14 uneminyaka ingaka 14 angilusiswa inkomo bese umfana wayena 12 wayelo muzi lo elusa imbuzi bese abanye kumnye wayena 11 bebamsana nomunye wayena 7 bebamsana nomusa amankonyane bese nxa ngabe ulahleka inkomo noma imbuzi abadala kunathi ke umunye wayena 17 nomunye wayena 19 belekelelana lapho mawuthola ukuthi khona inkomo edukile noma masedipini ke sasamba nabo ke lesiphelezelayo abadala ke into yabe injalo kodwa ke ushuthi ke imvamisa nje mangabe ikhishwa inkomo isikipota amazolandwa ke umuntu owalandele umfuyo leyo ke uqonde ukuthi ayeluse yabona kodwa ke phakathi kweviki esikoleni ke sesikoleni masibe esikoleni kulandwa ke imfuyo leyo joyinusa yes then waqhubeka wahlala isikhathi singanani kulomuzi noma wahlala wazi waqeda siqhubeke size sibone ukuthi sifika lapha esikoleni uthe lapho lo muzi lo kushuthi ke kwase kuba indaba bebeza kuleso sikolo okuthiwa Hovanqane Primary School muva ke manje sekwathiwa iHwanqana Primary School sekwaba iHwanqana School ngoba combine ngoba manje sekwaba high school ngaleso sikhathi bese qalisa ukuthi bazofaka unyaka olandela lowo ngo87 ngo1988 bese bazofaka ilento yona high school noma kuthiwa form 1 noma grade 8 awasho ukuthi nayi sengifisa ukuthi ngiyofundela ngasekhaya ngifunda ke kuleyo high school ke leyo ke yasingakhaya ngakithi ke eMvunyane kuthiwa Ingabi High School ngafunda khona ke kusukela ke ngo1988 kwaze washaya ke ubani unyaka ka1992 kwase kuthi ke ngakho ke phela ukuthi umatric phela sasizokuthiwa wona umatrasi naye ngathatha kancane le nto ayisiwayi kwala ndayi esiphuzela lethi hayi
anofunda ama-private question paper ninganciki kule ncwadi lena efundiswa uthisha nani nibamba ama-textbook aseceleni ukuze nikwazi ukuthi phela amathuba okuphasa ngakuthi naye angiyithandela ubuthongo kakhulu awulalela ngiyithanda ukulala ngoba phela kwamanye amaklasi ngangilala angifunda ngilele nje hayibo sengisho ukuthi ngicambalala ngifundela ngisembhedeni basho khona lapha ngidlala kanjalo benza ngafela-ke umatric ngisabuza uform bani lo kwakusekuthiwa standard 10 form 5 okay so kwathiwa grade 12 angamfela ngase nginyanga umuphi unyaka lo umfela khona kwakunyaka ka-1992 oh okay nangoku umama wethu-ke esethi-ke cha wayisumela kakhulu entweni isikole uyabona-ke wasethatha-ke esengisa eJohannesburg-ke wayehla emafeti amajezi akuthengise sifundisa ngaleyo mali high school nje mina ngangena high school ngaze ngafinyela ekugcineni kwa-high school kuyimali le amajezi ngiqamele kanjalo kuthunga izinto enjalo ngathi sengifunda lena-ke sengisawa isikolo sasedrobheni private school isikolo leso uthola kathi kuyisikolo osasiphansi kobuningi bomuntu othile lo mama wamxhosa uMrs Khalela wayethi lapho esikoleni lapho uthi-ke umnikazi wesikole ethi semtime uprincipal kwakuthiwa i-St Paul High School leso sikolo-ke sathiwa-ke ngumnumzane-ke owayeyaziwa ukuthi-ke umfundiso wa-Methodist Church uthiwa Paul Vereen kanjalo kuthiwa wayekuleso leso sikolo kwakuyisikolo esangathi kwakufunda abantu ingane zabantu ababephuma ku-exile okay private school St Paul naleyo mame lo wayephuma ku-exile wayefundisa iy'kole zaselokishini eSoweto waseya ku-exile-ke wabuya wasenza isikolo sakhe into enjalo manje ngafunda lapho-ke ngo-1993 ngiphinda bani umatric lona-ke form 5 lo sekugrade 12 manje ngathi sengiphinda-ke fela-ke futhi mana before fail ka-matric ngaleso sikhathi u-form 5 ama-marks ayiphuma pha ayiphuma ephepheni noma kwakwenza kanjani ca uchaza lapho lento usuyaqhubeka angithi thina njengamanje thina besibone ephepheni thina okwamanje sekuvaliwe besibone ephepheni ukuthi imiphumela yisa ama-results at the time kwakwenzeka kanjani akusenza leyo ndlela ayisekuphuma ephepheni nalapha futhi-ke nale-private school abephuma ephepheni anangabona lapho ukuthi hayi bhedile imbili lento yokukhishwa ama-results ephepheni into endala into endala leyo into endala ngoba aqala esikhulu nje into enjalo yabona-ke because kwagcina ngo-2013 ukuphuma ama-results ephepheni ngiyakhumbula man then bese uyaqhubeka-ke wawuphinda ngo-1993 u-form 5 ushinda ngithi njengoba ngawenza wawenza ngo-92 emakhaya yes masengifunde egoli ngiphinda ngo-93 ya ngamfela nakhona lapho-ke kwasekuthi sengifeyilile kwathi 1994 ngaseke principal walesi sikole nolinye othisha nje abe-active kakhulu esikoleni kwakuwumnumzane uBrighton wakasikhwili dabuka le indawo lesizimbabe manje sewaba ne-private school yakhe-ke sidumile kakhulu lapha eJohannesburg kuthiwa i-Providence Academy kwangigqugquzela ukuthi hayi okungcono angisupplement ngaqala ngasupplementa-ke ngo-1994 ngobani-ke ngoMarch ngasupplementa-ke examination asengikwazi ukuphasa-ke umatric ngasho ukuthi khona umatric ngawuphasa ngokugcwala kodwa unawo watholakala wona kuba yabona ngangichibiyela ngoba lento yokuchibiyela nomsupplementary ngalesi sikhathi sisafunda le emakhaya kwakuthiwa nokulunga bathi nokulunga so then 1994 usuphasile manje uphumile ephepheni 9 country 9 freedom uyafika then kwenzakalani-ke from 1994 manje 1995 uma usupplementary uphuma ephepheni masa uphuma ephepheni aphuma ngithi ngisupplementary ngo-1994 ngobani March yabona yes so uyabizwa nje kuthiwa sekuphuma
seyake isifiki kusho ukuthi-ke emva kwalokho-ke ya uthe ngizama imizamo-ke yokuthi-ke cha singazi ukuthi-ke emva kokuthi sazizama imizamo ukuthi phela siqhubeke ukuthi sibone ukuthi imizamo before uqhubeka ngisebenza kunogada Msengumalo, sorry ukuphazamisa. Cela uchaze ukuthi wawenza maphi ama-subjects then bese siyaqhubeka-ke nomsebenzi wonogada. Izifundo mina ngizenza ezingakwa-general okumusha ukuthi ngiyangenza history, geography, biology, yabona Zulu. Geography, biology, isiZulu. Esekhona lithi? Pure maths. Pure maths ngaso sikhathi. Siba izilimi-ke lezi-ke isiZulu, Ingisi. Ya. isiZulu siwubani isiZulu uvele educated ngeZulu first language. Yes, home language. First language. Okay. Ulona English. Nesibhunu kuthiwa-ke English second language. Lesi sibhunu-ke kuthiwa bani Afrikaans second language. Into yabe injalo. Okay. Then walanda esikoleni then wabona usuphasile then waye ekhaya washo ukuthi hayi-ke sengize ngaphumelela kwenzekalani-ke manje and before ekhaya wena wedwa oqalile ukufunda usachaza ukuthi nibangakho ekhaya obani abafundile obani abafike ku-matric usichazelele kodwa bese uyaqhubeka. Alright, into ekhona lapha ekhaya nodadewethu-ke uthola ukuthi ongakaze afike esikoleni ukuthi-ke wabambeka lapha eyubobani kulento lena wathi nababali nokho-ke ku-standard 9 osibizwa ngokuthi ubani u-grade 11. Okay. Hayi indaba yokuqhubeka angisaqhubeka kwasekuthi-ke umnewethu-ke lona kolami dadewethu yena-ke waba umuntu wazi wafika ku-matric ya wafika ku-matric noma u-matric siseNatali sisengaphi eNatali kwaZulu-Natal eMvinani sasonke sifunda ku-matric naye-ke kwathola ukuthi yena ithobelana imithetho yokuthi-ke maku-matric nokubheka ama-credits akalali. Yes. abanye ngathi serious la waphasa ngaleyo ndlela-ke mina-ke angasala kanjalo ngasala ngalala ya usho ukuthi-ke mina-ke kusho ukuthi-ke ibona-ke laba bantu laba-ke omunye ufuna matric naye omunye ufuna kwa-grade 11 kusho ukuthi-ke yabona nami ngafana naye-ke lona-ke finyelele wa-grade 11 ophase grade 11 into enjalo ya kube yinto yaba kanjalo ya. Then siyaqhubeka ugcina ukuthi umsebenzi wakho oqala waba i-security unogada. Sengiqala kwalugada ngakhophela ukuthi nini lapho 95 noma kusho ukuthi angithi into ekhona ngithi njengoba emva kokubhala i-supplementary exam ngo-1994 kuyiphinyanga kwaku-March kwathi sekuphumela-ke nokuthi hayi sekuphasekile ngoJune nakho ngoba sayibheka imisebenzi egolini nabanye nje sasiphumana ngesikoleni sibheka imisebenzi uthola ukuthi hayi imisebenzi ayibo sasisibona ukuthi hayi-ke hayi saya-ke kulo msebenzi wokunogada-ke seyofunda leyo ndaba-ke kuthiwa ama-grade kanjalo safunda-ke kuma-grade lawo-ke unogada-ke lawo-ke yabona nje na-ke uthola ukuthi i-course yobanika kuthiwa usho ukuthi uthole ukuthi i-course owayenza for a period of 3 weeks course yabona usuthola isitifiketi bese uyofuna umsebenzi-ke bese uyobhalisa lapha ebhodini lo nogada waqala kuthiwa yibani security officers board manje sebizwa ngoba kuthiwa yini i-private security industry regulatory authority ukuthi indlela ababiza ngayo hayi-ke sabheka-ke emakhampanini lapho ngasebenza amakhampani ahlukahlukene uyabona-ke cishe iminyaka eyishumi ngisebenza kuwo lobo bunogada uyabona-ke iminyaka eyishumi 10 years 10 years from 1995 1994 angithi waphasa ngoMarch angithi ma-supplement ngoMarch July-ke ngaqala-ke kubunogada uzange sachitha isikhathi kusho ukuthi yabona ngangicitha isikhathi umsebenzi kanjalo ngasebenza-ke nogada-ke lowo-ke ma-night shift o-day shift izinto ey'njalo bona njena amakampani ahlukahlukene kwehlukana kwawo yebo Nkululeko
Yebo Job. So masenxumalo njengoba usuwathola ama-results ubungacabanga nje mhlawumbe uqhubeke ney'mfundo uyeke-university College. before uthathe isinqumo sokuthi hhayi ngiyosebenza Ngicabanga kakhulu angithi into ekhona ngakho-ke bili uyabona-ke la ngathi zokukhathi phela-ke uyabona amabhasari lawo izinto zobani kusho ukuthi nxa ingane ihlaniphilele esikolweni ithuka ukuthi ihlaniphe uyabona-ke uyathola ibhasari washo ukuthi uma unquma idatha ingabe unquma into ungekho kulelo qophelo usala ngaphansi. hayi vele hayi ukhala phansi kwentshebe yakwamasha futhi-ke nalapho-ke futhi-ke nxa ngabe uthola ukuthi iy'nkomo azikho ngina ngifuyile wakayi uyabona-ke ngoba nakuba iy'nkomo zekhaya kodwa abasekhaya kusho ukuthi-ke zazilapha wabona ngokuhamba isikhathi kwagcina singasaziwa ukuthi zoba ayihlaliswa kulo muzi wasemanjeni kwenza sizokuthiwa zaphi iy'nkomo ngizange ngidlaba khona inkomo ukuthi nami ngithunyelwe komakholiji ngoba ngifuna ukufulela nokuthishelana ngakho-ke hhayi-ke ngase ngithi-ke ngazi ngizosebenza i-security for 2 years emva kwalokho-ke bese ngibona-ke ukuthi-ke nakuliphi ikholeji ngoba phela lapha emakhaya nje thina imvamisa sibona ngithela uma iqeda esikolweni baba othishela ingabe bafuna ukuthishela abafuna amaphoyisa abafuna abanesi into enjalo kusho ukuthi kuyathola kwabaningi ingqondo isebuthisheleni kusekhona ama-college of education ngaleso sikhathi uthe-ke ngisenza unyaka wasingakithi ngo ngo-1995 ngase ngizama-ke sekuyinyaka wesibili ukuthi ngisebenze nonobhadi ngazama-ke ukufaka icelo-ke kuma-college of education ngokwehlukahlukana kwawo hhayi azange ngivume. Imuphi unyaka lo? Unyaka ka-1995. Oh, okay. Thina ngafaka kuma-college of education ayingaki ayingaki ayilento ayi-9 kusho ukuthi kubandakanya namabili aseMpumalanga ngokuba iLejamango College nenye-ke kuthiwa iMgwenya College of Education kusho ukuthi-ke kuma-college into eyangiphokophele kakhulu kulama-college angifuna ukwenza i-STD kusho ukuthi i-Senior Teachers Diploma. Okay. Ngifundisa lapha ko-high school into enjalo. Nokho-ke ngase ngenze njalo-ke ngase ngigcina-ke sengibizwa i-Ndumiso College of Education ngizobhala ilento nokuba i-Ndumiso College of Education bine-PTD kusho Primary Teachers Diploma. Nokho ngaya-ke ukuyobhala-ke inama-test lana entrance test kusho ukuthi-ke psychometrical test izinto ey'njalo ngoba uma ungayiqedanga i-psychometrical test ngaleso sikhathi kusho ukuthini sobhedile. Ngibala-ke impumelelo ayizange nje ngiyibone ngathi ngizama-ke kusho ukuthi bakwangithumela incwadi-ke laba bengizama khona-ke eNdumiso College of Education siyophela unyaka nakwezinye iy'ndawo-ke basho ukuthi-ke hhayi asiphumeleli ukuthi sikuthathe-ke uyabona kodwa iNdumiso yona yangibizayo hhayi kwazi bangibhalela incwadi ukuthi ayikhonakali ngase-ke ngithi ngizama-ke ukuthi ngikathi ngigada no-UNISA ngathi ngiyozama ukufunda-ke i-UNISA kwenza o-ABA no-UNISA hhayi kwasho khona ukuthi indawo engangihlala kuyona yabona-ke kwakuyindawo efithi ngoba ngisukile lapha kumama sekunabanye nje abafo bengibhazela edrobheni ukuthi omunye bebefunda nabo akwathula ukuthi hayi izinto bangabi nokubona ngasolinye ngase ngisuka ngaya kwelinye ifele lokho-ke uqono futhi ukuthi ngiqhubeke nokufunda bangeke kusenzakala into enjalo ngokuqhubeka nokugada ngabambelela kwaze kwayishumi leminyaka kusho ukuthi bangaqala 94 maze ngayeka kunogada-ke ngo-2004 ya 10 years. So manje moshintsha lezi nkampani yini ekwenza ukuthi ushintshe ukatane laphana imoto yemali noma ikade endaweni ezikanjani nesiphathi sibhamu noma nesiphathi? Hayi lapha mina into eyangishintsha ngishintsha amakhampani la ukuthi imali-ke mangibona iholo elincane hayi ivele ngiflathele laphana hayi imali angazi ngenxa ngithi ngiyafisa ukuyigada-ke ngabe ngixwayisa abanye-ke into hayi maningi udlalele lapho ngoba uzobuya ekhaya kini usuthwele
hayi bathi ulanda ibhizinisi imali namahumusha lana ukuthi imali nawadla kanjalo manje mina bengumantshingane uba umantshingane straight ngoba phela angigada uyabona ukuthola ukuthi ke uma unemoto engenayo uvuleke isango uvale isango into njalo nalezi zinto ephambisa ukuthi boom-ke lapho ke mawuthola ukuthi ukade indawo zamahhovisi-ke hhayi into njalo uvala umnyango uvula umnyango zonke izinto lezo ngawumantshingane uqina kodwa laba phela abagada amanje babiza ukuthi strict security officers mina nje ngiyidlala manje. So manje ugade ebusuku ugade emini usebenza kanjani? Kube impela into engagada isikhathi eside emini nasebusuku futhi ngiyagada isikhathi eside nasebusuku usho ukuthi-ke lapho-ke xa ngigada-ke lezo ndawo mawugada emini amaholidi agada umgqibelo amasonto kanjalo nalapho kunayishift gada umgqibelo amasonto amaholidi ukhisimusi uncibitshane mina nasebusuku mina nasebusuku awuphumuli ukhona le ndaba okuthiwa ama-off-ke futhi uthola ama-off kuba inkampani yokuqala ngo-1994 usho ukuthi lapho-ke angithi amalungelo okunogada abengaka usho ukuthi engakasunyelwa kakhulu yabona-ke nakuba uma emlandweni nwani-ke unogada beqala ngo-1994 ukuthi ube nesiteleka sonogada nokho-ke wasekuphela-ke lokuthi-ke amakampani amaningi si-offe u-1 day week uyabona lezo teleka zadala ukuthi-ke ivela kube ngcono-ke sikwazi ukuthola o-2 days a week into njalo-ke into enjalo into efana naleyo yebo Job. So Mr. Nxumalo, during the course yakho 10 years as security wakwenza mhlawumbe la kusenza khona kwangena abantu bazama ukugqekezwa bopha isigebengu or ever since waqala nje 10 years wazi experience ukupha isigebengu wakubona leso simo leso nje mina qondana isigebengu kanje umbopha? Alright. Into enzeka lapho cha yabona nami hayi ngoba usomandla nje ukuthi ngazi ngiqona nesigebengu ngikade ngiwani yabona awungikade ebusuku nasemini cha igebengu ngifithi sasa khona ukuthi ziza sikade sibabaningi yabona ngokusibonelo nje kusho ukuthi kwakhona indawo lapha eSandton ngo-1995 uthi ngisho njalo kusho ukuthi ikhampani engisebenza kuyona isibeke le endaweni yaseSandton lapho sasigada indawo ka-ABSA ama-officer ka-ABSA ngalezo khathi lamabhenge lana nje wabona ngo-ABSA nje ngalezo khathi kwakuseobani kwakusahlukane u-ABSA kwakuyile nje kwakuthiwa igama lakhona Amalgamated Banks of South Africa kusho amabhange anjengo-United uhlanganisela amabhange anjengo-United ubani uFocus uTrust u-Allied yiwo lamabhange-ke ayebazana igama lithi ABSA ngaso sikhathi. Okay. Uyabona kodwa lama-ofisi la khona ayibizwa ngo-ABSA kodwa lamabhange ayibizwa ngalamagama United Focus izinto enjalo Trust kanjalo. Lelo officers sigadile sathi sigadile-ke lapho-ke kwasekuthiwa nangoke abantu igebengu zazenzani-ke zingaphandle kwesango ziphula imoto ethile ngaphandle kwesango sayigijimisa kuyimi-ke nomlungu wayesiphethe usupervisor kwabo sasizwa amadoda athile-ke abelandela ngemoto nokho-ke ngokubambisana lawo madoda lezo gebengu zazimbili-ke zabanjwa-ke nokho-ke yabona kwasekwenzeka-ke nangobani-ke futhi-ke ngo-1997 ngikwenye ikhampani sigada kuphi-ke endaweni nakuphi sibekwe endaweni esithiwa nase-Germiston bathi singekho-Bedford View lapho okuthiwa yini leyo ndawo leyo duze nase-Bedford View kwakhona i-Hyperama sasiyigadile lapha sasiyi-3 siwumgada sigade lapho-ke futhi-ke kwakhona wayegada kuphi-ke wayegada lapho ungena khona i-staffman isakhona ukugada lapho ungena khona izinto-ke elethwayo ukudla konke okulethwayo lapha esitolo mina-ke bengigada nenjalo kuphi-ke phambili lapha kumafasitela kuphulwa khona ukugqekezwa kwenzeka ngesikhathi esasisihle njalo igebengu ukuthi zizohlupha zahlupha ngesikhathi esihle
lapho uthola singangade nomunye ukhehla nje nensizwa kwenye ikhampani okuthiwa iSpringbok. iSpringbok ehamba iSpringbok Patrol yahlangana nekhampani okuthiwa iFidelity wasekuthi kusho ukuthi wasekuba phuma igama elithi Fidelity. Kusho ukuthi lapho ke sasigade ngoDisemba 31. Awu siyamangala nje akekho umuntu owayesebenza December 31 waphela istaff sasebenzeni istaff salapha eHyperland. Sathi silapho ke sigadile ke kwenzeka ukuthi ke ebusuku awusabona abalisa babili phakathi siqala thawu ayibonakala isafunani phakathi awulathi ikhethi sasigada nalo lathi igilini igilini kusho ukuthi ke enye insizwa sasigada nayo ke yase yaphuma ke ngoba phela ayingekho amafoni yasebenza amafoni no over babengekho bebekhona connect thina sisodwa yabona ayi kusho ukuthi omunye ke wahamba ucela umlungu thizeni ke enye insizwa ukuthi ke lo mlungu lo abize ini khona ababiza amaphoyisa abize ne-management ke yethu ke kwaba kanjalo ke hayi ke kweza ke namakhampani asiza ama-alarm traps festivals bathi ke seyabezama ukushaya ikasi lwathu sekulate khona abazikhulu ke lapha naye amakampani ahluke nogadayo kusho ukuthi ke leyo nto izenza ukuthi saba masibaningi labo ogalajana yabona bathola ukuthi omunye ogalajana oyindoda nje iyazi ukuthi ayisebenza lapha kusho nje lo munye beku laba bantu kuthiwa achoose wakhe election wakasho njalo phela wakhe naye amtholele election bethatha ama chance phela nabo okay then uyaqeda ngo2004 so manje yini ethi ke ukuba unogada manje kwenzakalani ke manje nangithi ke ngifuna ukwenza imizamo ethile ukuthi ngabe ukuze manje uyabona kube lokuguquka phela endlela yokusebenza ngiphume kunogada uyabona ke engene omunye umkhakha manje ke uyabona ke ofana lo kunogada ayibesimkhathele khona ngoba nami ngiyasebenza kodwa ngibona ukuthi ayikhona ayibonakala into engenzayo ekhaya kwagqezo nje ngafika nje ukulungisa imboga zodadewethu mfethu balungisa ke bona uyabona ukuthi ngiyabona imishini yaka yeshumi isipilo nje esifana nophuthu nje nasingakho nje umama wethu lapha ekhaya kithi bathi ibona lento ukuthi hayibo bathona kanti kwenzeka kanjani ukuthi wakho uyasebenza kodwa manje sibona ungayindawo wase eshokene ukuthi ngale mali yasemakhishini ngoba waqala emakhishini uyabona ngakafika high school asenze high school wase indlela ke ukuphunga ke yabo majisi ngiqamele zonke izinto le athi inyaka nonyaka imali angithola lapha engisebenza khona nalapho ngiyenza le business yokuthunga angingazi ukuthi ngaleyo mali kodwa ngibona yonke iminyaka iyafana hayi lokho impela kwangikhathaza emoyeni ngathi manje lemboni yokunogada angiflathe ngibheke endlini ukuthi ngizama ukusuma ngizama ngendlela thizeni ukuthi cha ngibheke komunye umkhakha uyabona into enjalo usuku yapi ke manje mawuyeka nje ufaka i-resignation letter noma uyayihambela uthi ayisebeyosala bebona ngafaka i-resignation letter athi ngiyeka lapha kubanike kule mboni le yokunogada abantu enjalo then wayifaka i-resignation letter wehla straight as a KZN manje noma uthi ukuhlala kancane bakhona lokhunja u-UIF ngaleso sikhathi noma moyekile uyayekela khona lento mawuyekile resignation leke bungatholi ukuthiwa ilento le pension fund ikhona kule kampani leyo ke kunogada nje lemboni kunogada nje nama njengoba ku private lama kampani ngaphansi kwa private security industry regulatory authority private security into uyisebenza mawusebenza nje imvama uyifuna no-blue card nje uyabona abese khona nokho-ke abeseqalile so ngo-97 abesenalento le bathi i-provident fund kodwa-ke mina-ke ebengimqondana nawo cha bengimqondana no-Midmas company nje ababengikhonokho obani provident fund awuphuma nje uphuma ne-UIF yakho mawudiliziwe
kodwa emangajikizanga aphumela lutho uyahambela ehambela uwena uphume njengoba ubungenile into enjalo nje yabo ya uyehlaka manje uyemvunyane manje kwenzakalani kushuthi ngaphuma-ke emva kokuthi ngathi uhamba kancane ukuhamba uthekile bonke ngathi uhlathekile bonke kwenza kanjani na ngiyabona hhayi-ke ngathi ngisahleli lapha eThekwini ngibone imizamo ukuthi wenza kanjani unangaki manje ngaleso sikhathi ngabheka unogada ngangena ngineminyaka ngangena ngineminyaka 24 ngineminyaka 21 ngabiyeka ngo-2004 ngineminyaka 31 okay kusho ukuthi sengiseThekwini-ke na 31 32 okay ya kusho ukuthi-ke iminyaka mithathu ngiyihlalele lapha eThekwini nami ngizoya lapha eThekwini-ke hhayi ngase ngibone indlela entsha ukuthi hayi manje ngifunde nami ukuthi-ke ukufaka ama-CV kanjalo uyabona emva kweminyaka emithathu ngilapha eThekwini asengifunda ukuthi hayi no engifunde uxhasawuze-ke ngabe ngibathiwe ngingabajwayele enjalo ukuhambisa ama-CV izinto enjalo hhayi-ke uyabona-ke into enjalo nakho-ke ukuthi-ke ngibheka umsebenzi awubheka umsebenzi-ke kusho ukuthi-ke ngokwethini ngathi bakhona ngo-2005 4 ngaqala ngo-2000 ngoba kuDisemba 2004 ngangishaya kusho ukuthi-ke eThekwini ngo-2005 2006 2007 yes ngo-2008-ke ngizingelana nomsebenzi ngo-2008 hhayi-ke ngathi ngizingelana nomsebenzi-ke ngaqala ngathola kusho ukuthi-ke into izithiwa umsebenzi-ke ngase ngithi ukubamba kuphi na 2008 ngizange ngiqondaniseke kodwa ngithi early ne-2009 kwaqondaniseka laphayana omunye umame kusho ukuthi-ke wasendaweni engangisengihlala kuyona khona ikhaya encane ngithi umama lakhaya lapha eGoli ngaphela ngifuna wonke indawo umsebenzi eThekwini emakhaya ngakithi nale-Goli-ke ngangisekhona ngihlala lapha ekhaya encane Diepsloot umama alithenga ngubani-ke useyistende ngobani wakubani nama ngathenga le ndawo ngo-1995 indawo yaseDiepsloot kusho ukuthi eDiepsloot-ke lapho sengifike eThekwini-ke hhayi-ke kwase sibambe ithempu-ke ukuthi-ke ngithe ngithi amadlobhu la ama-energy saver eshintshwa kusho ukuthi-ke manje kuthiwa thina-ke siyo-check-a ukuthi afakiwe endaweni ngiyakhumbula nje just 2 weeks-ke umsebenzi wesikhashana kwaphela hhayi-ke ngoba khona-ke emva kwalokho ngathi ukubamba kuphi na Edgars Consolidated Stores Limited kusukela nini kusukela ngobani ngaye u-2009 ngoSeptember umsebenzi waphela-ke lapho kwaku-6 months contract waphela nini-ke ngobani ithi ngoMarch ya u-6 months leyo-ke sathi ukusebenza-ke lapha ku-call center bakhona-ke lapho wasekuphela hhayi kwathi-ke kusho ukuthi-ke lapho sangaqala ukubamba i-3,000 udibane ne-2,500 emhlabeni wayini lapha khona Edgars lapha e-Edgars laphana-ke yabona-ke beGoli ko-Faraday asengisuka-ke lapho sorry irent malini eGoli ngaleso sikhathi mina-ke ngithi ngoba ngihlala ekhaya ngithi Diepsloot ngisuke eJohannesburg ngitekisi okay kuyinto yake injalo ngase ngasuka-ke lapho-ke kusho ukuthi ngase ngiya kuMndebele waseZimbabwe lo wayewuthisha wesikole engifunda kusona ngiyakhumbula eProvidence Academy ngalapha eSt Paul High manje-ke ngithi ngaya kuyena-ke ngoba kwangimema bengumndiya beberana nesikole wakungilisiwe bangimema ukuthi ngithi uyobamba kancane laphayana izinto zo-3 months uyabona ngathi ubamba kule Providence Academy-ke ngisizana namabhalane bakhona for period of 3 months ngisho ukuthi ngisuka lapha khona ngithola 3,500 ngisenyaka lapha sengithola 1,200 sengokubonga khona leso sipiliyoni nje kwandisa ilento njena-ke isikhathi sokuba ne-hands-on experience yabona isipiliyoni leso hhayi kwaphela-ke nakhona-ke hhayi kwathi sekuphelile-ke nakho-ke kusho ukuthi-ke ngoba-ke ikhathi kwakuba leso sikhathi
angithi ku-2010 wabhola ngoba ekhona ngathi 2009 September until 2010 bani March nakho-ke ngo-April April May June masimbala ku-Providence Academy-ke kwaphela ngase ngithi ngicabanga ukuthi engathi ngaya kuphi-ke eThekwini futhi ngase ngiyithi-ke eThekwini-ke kusho ukuthi-ke nakhona lento yaseThekwini ngicabanga mina ukuthi beku-2010 na no ngake ngithi ngicabanga ngaya ngo-2011 cishe ngomini ngoba sengihlala isikhathi eside ngilokhu ngibheka-ke endaweni ethile eGoli lutho ngabonakala ngikhumela ngase ngiye eThekwini 2011 cishe kulo nto 2011 loku iyiphi inyanga le bekuMeyi singaya eThekwini ngathi ngifike eThekwini-ke hhayi-ke sasibheka-ke lo msebenzi-ke ngihlala kulo muzi kwakumasitende wami khona umuzi wayo kwamasitende wami kwaNtondela lapho kwa-D-section eMlazi ngase ngilapho khona ilibrary lapha kwa-V-section sibheka ngako-inthanethi-le ngathi ngiyibhekela ku-inthanethi makambani ahlukahlukene ngase ngithola-ke ngathi yini lapho ngibheka ku-Stats SA ngibheka nje ngamanga ukuthi hayi bo nanku kunale nto lena kuthiwa yilento i-census 2011 hayi bo le nto ngabona lapha ngasithi ngiyibheka bathi i-closing date izinto zabo bani uJuly makuphela kaJune makuphela kaJuly lapho ngasithi ngibona yini ngase ngiyakhona lapha ku-Fifth Street manje ngase sengikhohle ukuthi sebabiza ngobani amagama u-Fifth Street ngayo wabuza ngathi hayi manje kwenye ngibona ku-internet ukuthi senze ukubala abantu khona lapha vele bathi qiniso nanto for mawuhambe sizolambisa laphayana ufike bani ku-BP Center lapha ne-ofisi lapha ku-BP Center hayi ngagcwalisa-ke ngathi ngifike representer ngabona ukuthi ayingibhedile ukugcwalisa-ke laphayana hayi ngabona omunye babakhombisa hayi ngasengigcwalisa kabusha ngasengithi uthe-ke hayi-ke September kuyena u-20 banini 11 kuyena 2011 lo ayike nakho ngalizelele imithi ngapha sengibiza hawu bathoza njengoba usemlazi nje kufuneka khona ikhawashi lapha emlazi wole ngalapho uzokuthola ukubheka umsebenzi uzobamba ukubala abantu ngase ngicabanga ukuthi phela mina sizobhala phela ngoba ngithi ngangibona izinto lapha noma kwa-education ma-EE mawuthi lapha ma-EE uzofika ubhale i-test uyabona angihlula ama-test angihlula laphana khona estates khona angihlula lapha bani e-Newlands School for Deaf khona futhi eThekwini ngesibona leso sikole leso ngahlula kanye ngombeza abambili lapho abayithi ukuthi hayi nalapha kusensasi hayi sazoshikiswa iwongela amaphepha lana ngifika ngiyamangala masesifika-ke yimashali kwenzekani lapho siyafika ngibona kupheliwe nje awuphelile angicabanga ukuthi uzophekelwa ipheshedo phela zifikile mhlawumbe zosibhalisa-ke ngabe mangifika hawu kuthiwa sezokuthiwa training training singazange siqale sibhale zisha ngani lapha kusensasi bathi hayi ngizofunda nibhale hawu mangibona kuthiwa hawu yana-blood face ngathi hawu ithina siphekelwa ngathi ipheshedo njalo ibona ke abaphekelwayo abazosifundisa thina mabekufaka emini phekela kuthiwa sifuna nini hawu satrainwa-ke ngezokhathi-ke satrainwa ngaso September sitrainela ukuthi October vela sikwazi ukuqalisa-ke ile nto ngoba kufuna siqale ukubala abantu October 10 phela ka-October-ke yabona into enjalo-ke ayisathi noma ngathi ungaqala ukubona ukuthi singene endaweni lezi zama-10 kahulumeni ngaphandle kwe-test bathi sesiqedile-ke sibhala-ke test sinikwa i-uniform-ke ayi-ke 10 October sahamba sayobala abantu emlazi-ke sayobala abantu-ke lapho-ke mina ngicabanga ukuthi uma kufikwa lapha fenabalothi 1 2 3 kwenzakala angazi ukuthi hayi kanti siyofuna indaba zabantu thiwani lapha phela niba amafomu amangaka uyabuza-ke lapho ukuthi-ke
ubani amagama abo labantu ababali Okay. ubabuze ukuthi ngowemfundo bafuna nosakwazi umdala impela nje umuntu uzephambi kwabazulu ukuthi wemani ungabe wafunda wafika ubani kwabazulu bakhe impela hawu thwaza bani hey madoda impela mangakhumbula khona izakwazi impela ezintathu ngathi ngizinazo sina 90 years hawu omunye ngamthi qabele seyisalele empedeni umuntu ombhede omunye ngamthi edodozela na 90 years uyabona ke nomunye njena ke ngathi hey madoda uyabona ubuze nje umuntu uthi hawu wafunda kabani esithi Welibhala igama lakhe. uyabhala igama lakhe esithi ngafunda ngaze ngafika ku-standard 6 no isalwazi zaseThekwini sifundile manje izifundisafana usasize le makhanga ngithi makubonisa kwazi awumpela kwisicabanga impela lapho mayefika usandla umuntu undini impela yabona into enjalo ngathi usebenza umsebenzi hamba ke nakho nawaphela asengihamba ke into enjalo yabona ke nje ngaze ngathi usho ukuthi ke uvolunteer lapha kwaSAPS ke nengavolunteer ngokubala abantu ngavolunteer kusukela bani November 2011 ngavolunteer ke lapha ke angithi volunteer ukusiza namabhalane khona Okay. usitho weloku photocopy ama document wa-faxa yabona ke into enjalo futhi bengenamona ke abantu balapha eDurban Central Police Station ukuthi nxa ngabe ufuna update CV ku-update mawubiza interview awu bangibona ukuthi uya-interview na kusho ukuthi-ke nalapho engikhona emsebenzini-ke ngathi ngiya-interview bangivumela-ke awu bangireferensa kahle-ke ngaze ngawuthola umsebenzi lapho sengikhona-ke manje-ke awu bengireferensa kahle impela bangikhuluma kahle impela uCaptain lona-ke uCaptain Sibi impela welapha eDurban Central lapho kumnandi saphansi kwa-Captain Sibiya no-Lieutenant Thibani uLieutenant Colonel Unzaba lo mpela awusisiphashwe laphana-ke uvolunteer uCaptain Mathi impela wawukuhle kunjeya impela yabona ngaze ngathi mina sengiyowavasha ngathi hayi cha ngahlomula kakhulu ngesipilweni ngisithole lapha njengoba sengilapha engikhona njengamanje uyabona into enjalo. Yes. Mana Mr. Master. Ilokho nje wagcina matric ozange usaphinde uqhubeka ukufunda noma ukwenzakalani? Waqhubeka nini ke manje? Kusho ukuthi ngoba ngisho usubuyile emlazi semlaza angisubuyile manje semlazi usuyehlile eGoli kwenzakalani ngokufunda? Sengiyekile unogada eGoli. Hayi ke ngangena ngaya kuma ngosuthu ke Muphunyaka manje. Sishiye ukuthi nganje bangahlathela iGoli ngo-2004. Yes. 2005 ngasengiqalisa ukufunda ngosuthu. Okay. Ngo-2005 ngaze ngagcina ngibani ngonyaka ka-2007 okay. 2007 graduate. Graduate-ke ngobani ngonyaka ka-2008. Okay. So wenza ziphi ifundo lapha eMUT? Lapha eMangosuthu University of Technology ngangenza ifundo ze-Human Resources Management. So manje wongenako kusaba ukuthi sengemdala or kwenzakalani uzange usabe ukwenza njani nini owenza ukuthi uqhubeke after usuno 10 years experience? All right. Laphana awesengidelile impela indaba ngidele konke nje hayi mina hayi ngakhathala ukuthi impela hayi ukuthi sengiminyaka emingaka ngindala phakathi kwengane ngontanga nje nabanye nje besebenza kodwa ngangifunda futhi ngihleli full time impela kodwa elento laphana kuphi kwama-stand nazo ingane lezi hawu ne-desk leli ngoba ngaqala ngangena ma-day classes-ke unyaka oqala from January until March. Hayi that March asengifuna kuya ama-evening classes. Hayi ngathi ngiyenze-ke le vele baku-rest ngiyazi ingane-ke lapha eThekwini endaweni bathi khona lapha edolobheni laseMtateni rest elapho Khilani. Kwasuthi-ke ngonyaka-ke ushingizinyaka wesithathu ngasibalaphayana-ke uthini hayi Khilani ngathi ngizidedele ngisekhilani kodwa laphana ngoba ise-beach laphana Ayikho eBaltimore?
no but Mombasa khona lapha eduze nasentateni ilento manje angazini ngikhohlwa Pointing. epoint angithi kunekhilala kodwa le ndawo etole ikephe nje lapha entateni lapha Ires. lapha Wow. sangena thina khulumela The Grand Lodges. kwakhulumela zaseDurban University of Technology izathuma lapho sangena thina lapha Victoria. Embankment. ngoba kodwa ne-embankment lapho khona le residence leyo manje ekhona lapha eduze nekephe ngiyakhohlwa igama lakhona Nami khona ngibona but ngizoyikhumbula. aqala Akona support. no Point. inegama layo nje mani ngiyakhohlwa leli gama bathi ubani mani yabo ikhilani ngikhula la ngisengitete ngoba ikhilani igama lande kakhulu vele Okay. yabo kuyigama njena kodwa ngazi ukuthi ikhohlwa kanjani yabona ke hayi ke impela yabona lapho ngiyakhumbula umuntu mama ngisenza first year ngathi ngenza first year lapho ke wangibuza ethi ubesenzela eBhara Simama uSuthu wangibuza ukuthi ingabe uneminyaka ngani manje wathi ngathana nathi 2 wahleka noma akahleka yabona wahleka ngathi ke sengenza u-second year khona nomunye ubaba wayesenza enkosini nje ngengelesibele naye ushithi ngithi ngibone funda lapha yazi ngahleki baba cha kanti angiyedwa impela ngathi ngimbona lo baba lona awu ngambona indisi ngathi ingaphusazokuthi seqala ukuthi ngidle hayi anto yathi umlandela yancwadi memfana ayamlandela ngathi angcono kwacala ngabona ngiyahleka awu cha uyabona nje yabona yabona kwamthuba inhliziyo ngathi ungcono khona ngibe mdala phakathi kwengane ngifunde makuzoba khona inqubela phambili funa leyampilo yangiphila lapha ukuthi for a decade nginogada lapha ngitshingila lena kwandonga zoduma lapha eGoli umntana wakhe mashaqo ngokuthana amalanga kodwa kuthiwa ukuthi uphumela awubonakala ngathi angibone lapho ukuthi impela manjani hayi nakuba phela ngaqashela sina 35 ngathi hayi sikozwana phambili ubona somandla ukuthi la kanjani indlela shuthi imfundo ibalekile khona iyafuneka khona ngoba phela mathuba njengoba esewuthetha ngendlalo njengoba sebaba nezwe silaba nomile giqe umsebenzi yeminye amafema seyathutha nabo belungu babanye bengizimela indaba yokubusa abantu bebala bishop manje kuba khona ukufunda ngibaqhuzela bengone nesifasi laba imfundaze le likhona ayikho indlela ayikho kade indlela ngoba manje ke ngoba phela ileyo ndaba leyo ngoba isikhathi sokufunda lesimanje amafemu isikhathi samafemu sesiniphile lapha kuyadilizwa left and right and center manje nami unaleyo mfundo leyo nayo ongenani yakwazi ukuthi hayi uyabona kungafani ukwazi ukuphilela so manje unazo ingane kwenzakalani ma relationship ezukhula sibone ukuthi kwenzakalani lapha khona ke into enjalo ke ubudlelwane lo ezobudlelwane khona into ekhona lapho khona kwenzeka ke phela umuntu ke esesefunda high school yabona ke ngiyapha matric igijimisana noma vele phela siyakhula igijimisana ke kuvula 1990 lapho 1994 lapho ivumelwano ke lapho ke indaba hayi ke nakho ke 1993 ke ishodla sakho full time 1993 ngoba phela 94 ngisafuna ngasengisebenza indawo sakho hayi 1994 ke kuzindaba zobudlelwano ke ningenza abantu ke lapho kwaze kwathi ke waqhubeka kaze kwafika 1 ke
Susu uyantshengila njalo. Ngisantshengile yazo sikhathi. Udlekana ney'ngane zabanye omama yabona nje into esafunda nama-disco ukuthi-ke phela lithi singayifundiswa ukuthi-ke nakubeli ukuthi-ke usuthi uyayilinga iy'ngane zabantu phela isikolo iy'ngane zabantu kunzima ukuthi uvuma nje uzolumitha hayi mawuphuza ngokuphuza hayi manje kuthola ukuthi umuntu wayefunda ama-disco ngendaba zokuthi-ke kugijimisana ney'ngane zabantu ukuthi ayivumise manje kwazi ukuthi wayidespise kula nje ma uthengele nje izinto ey'phuzayo so lethi suka kude kabi hayi thenga nje 6 nyanga usegoli njalo manje. Angisegoli lapho yabona hayi nakho-ke ibani-ke sekuthi-ke 2001-ke September hayi ngase ngiyeka-ke lezo ndlela-ke ngase ngithi cha hambe lezokholwa-ke manje-ke ekholweni-ke ngithwake manje ekholweni-ke nakho-ke nje bakusho ibhalo-ke vele ukuthi-ke mina khona ngafika lapho kuzokholwa emva kokuthi ngafika ngetshaza imvula ngisho njalo ngoba kwenzakala into enjani-ke la ngiyangayizwa abantu bengibabaza ukonda into engonda khona hayi ngasho ukuthi usungangabasemehlweni akuthi-ke ngisagada laphayana-ke ngiyophatha ngibe ngenza ikhosi encane nje laphayana eBurnham College ngenza ikhosi yekhompyutha nje kancane Microsoft kusho ukuthi-ke ngani ngibavakashela ngisabheka umsebenzi ngigada ngapha-ke yabona-ke babuye ngibabonele emva kokuthi ngenzele khosi ngathi omunye umama osebenza eBurnham College ayisondelele ngani hhayi-ke kukhona ngiyabona nje indaba yokonda-ke futhi ngenza abantu bengibabaza ngo-2001 hhayi ngathi bengibabaza ngathi ngifike edisco khona enye intombazane ethile edisco laphaya ngathi ngiyibona kudisco lenye amadisco ngohamba eGoli amadisco indawo zokucisha ukoma sure kodwa mina ngihambiswa nje isimilo nje ukuthi hayi ngibele ingane abantu engikhona ongaphuza uphuza yanga zingambasha mntwana mhlawumbe day 1 ngonyaka nje nakhona mhlawumbe twice or once ngonyaka ngisikilite oyi-1 twice ngonyaka kodwa umtsango nje nayiphema kanye sobhabayi bathi inhloko yabona usuku olulodwa kusho ukuthi-ke khona intombazane ethile lapha edisco bengijwayele nje ukuyibona nje kodwa ngayicabangeli nani zonke indaba lezi zey'vumelwano hayi ngayibona izaqile hawu kanti nayo ibona mina ngizaqisisindele lapha waphela kanjena emzimbeni yathi intombazane ithi ngitshele uyabona-ke uma ubona ukuthi u-HIV uze laphayana la ngihlala khona ngiyabuzisisa nje lapha abantu aba-HIV ukuze sife sobabili ithi hayi ithini le ntombazane hawu ngibona ukonda naye hawu hhayi-ke uthe-ke kulapho-ke ngizwa abantu bengibabaza uyabona kakhulu khona nomunye ubaba nje lapha eDixlot umakhelwane kamama wangibabaza impela kulo muzi lona ngisidibena nendlela eyi mandla wondile yas ewondile ngaphela ngithelile igama phela ingabhaleki enkosini engasiwa ngalo emakhaya ngathi emakhaya umvunyane Mandlendoda eGoli kusukela ngisafunda kuphi-ke eSoweto ngathi ngizibangele ngisho ukuthi ngafikela eBasuthini ngafunda emazulwini manje abesuthi igama ukuthi Mandlendoda bayabona lo msebenzi vele ngami angathi Mandla manje ngathi sengingulujuza abantu abaningi ngulujuza ngothungandla uthi-ke ngathi ngidibana naye lo baba esengondile wathi uMandla ewondile ayangifuna ukukukhohlisa yabona-ke kusho ukuthi-ke indaba yokholwa ngayenzilima nabaphela manje-ke sengiyekile le mhambo baphela ngezwa kuyashiwo eBhayibhelini ukuthi-ke manje uma uphenduka yabona-ke uSomandla yenza okuthile ubhalo nanokuthi ngokukholwa nokuzilula izindlu kusho ukuthi-ke lentaba suka uyini ngathi-ke mina-ke bengibabaza kaningi ukonda indlela ebabazelayo ngase ngenza kanjani-ke ngathi phela ney'bhalo ziyasho ukuthi ukukholwa nokuzilula nokuthandaza sibone ukuthi ingxakeko kungenzeke le ngxakeko enginayo yokonda ngangizizwa ney'nkinga ey'thile ezehlukile ngoba ngiyakhumbula khona intombazane ngasekhaya eyayigula ngaya lapha esibhedlela
yasho igula yathi ngathi ngisuka singaphinde ngithi ibona into kanje ngingayitshela ngithe ngiyasokuthi ngathi ngithi athi iyazizwa inhlungu ukuthi athi lento manje impela yasho ngohamba isikhathi ngathi mina-ke sengingena lapha endabeni zokukholwa-ke ngase ngithi cha angiboni nje ngathatha isinyathelo sokuthi in 2 months time kwakubani lowo nyaka njalo 2001 ngase ngithi mina in 2 months time ake ngibone ukuthi what if ngule 2 months leyo kodwa ngoSeptember kodwa kwaku-2001-ke lapho ngathatha khona isinyathelo ukuthi ake ngibone ukuthi sebenzisele 2 months uma ngasakhumbula ukuthi kwakuziphi inyanga eziyi-2 ngathi ngithi twice a week ngishikanye ngayithi ngithi kanye evikini angizile ukudla kabili kanye evikini kulezi nyanga eziyi-2 khulekele lento engane ukuthi nxa ngabe uThixo yakwazi ungelapha kulesi sifo esigabhulekayo bangibabaza abantu ukonda kanje nakuyinsi ngaphela lasho iBhayibheli ukuthi manikholwa ngizilukudla kusho ukuthi yonqobeka nale nto lena-ke eyinkinga ngakwenza-ke lokho-ke 2 months yabona-ke kusho ukuthi ngeviki ngizilukudla amalanga amabili elandelayo yabona kwathi emva kwesikhathi-ke kwase kuba emva kwey'nyanga ey'mbili ngabona abantu sengikwazi ukuthi hawu sengibuyele emzimbeni athi hawu isimanga esingaka athi hhayi bebesho nabaningi nalowo baba ngiyakhumbula emva kweminyaka ethile lokakwazi ukuthi umaphela ngathi awu manje usukele emzimbeni esikwazini ngangicabanga ukuthi phela une-AIDS ngisho ukuthi-ke ezobudlelwano-ke zona-ke yakhona-ke ngoba phela ngonkolo ngithi kufuneke manje bophikile kuqala kodwa-ke manje-ke cha khona-ke indaba ekhona ngiwumuntu lo osenjani oselindele ukuthi-ke manje kunanini kuwe indaba zembophezo yabo imali engiyibekile ekudlulesile iyalingana ukuthi ngeke idaluleke kodwa mangibuza-ke abantu abakhulile yabona nje singavela inkonzo ukuthi cha ingalingana ukuthi khiphikizo ingalingana nokuthi lobona kusho ukuthi ongasilela ukuthi-ke imicimbi-ke yabona yenza umcimbi enjalo kodwa-ke ezobudlelwane impela hhayi ngimisele ukufika kuzona ukuthi-ke kuwe ubopha la ungazile so manje ngoba ku-2024 manje ulike wagcina ngo-2001 eGoli ngithi usukuhamba imihambo le engangihamba ukuba ku-relationship nje ngasho kanjalo ukuthi nakhona ngonyaka ka-2001 idiscipline engaka uyithatha is like almost 20 years khona ngithi manje indaba lezi zokukholwa ngithi njengoba yasho indaba yokhona ngathi indaba yokukholwa le bangisise emva ukuthi angizizwa uyabona emva kokuthi impela lokhu ukonda kwami lokhu babazekayo ngizwa ney'nhlungu akukhona isilonda sasiphansi konyawo la esasathatha isikhathi eside kodwa ngathi sengikholwa ngamanga sesiphela nalezi zinhlungu ezinye engangizizwa emva ngalesi sikhathi nje siphela ngazange ngiye kwadokotela ngaleso sikhathi leso ngayile kudokotela uyabona engisho ukuthi kusetshenziswa ukukholwa kungenzela iy'manga lento yenza ukuthi uyabona ngithi cha uyabona angithobeli umthetho wokukholwa ngize ngenze njani-ke ngize ngibophe ifindo indlela ngihambe ngale ndlela le ifunwa yini izibhalo ngoba ngabona abantu ukukholwa lokhu kwenzeka iy'nguquko ingaka ngoba-ke nabona ukuthi ngize ngifike e-tertiary hhayi nakwazi ukufika ngoba nakho sengikholwa kwamanje-ke uyabona ngithi-ke manje ngikhona izwi laphana ngithi laphana lishoyo lapho kudolobha ukuthi uma ukholwa uma ukholwa kuyena yabo khona lapho usho khona ukuthi-ke manje uma ukholwa yena uyakwenzela inguquko uyabona kwenzela inguquko yabona kusho ukuthi kwesho khona ukuthi uyokubusisa ukulima ngabe amasimu akho yabona uma utshalile uyokubusisa yabona kanti-ke lisho ukuthi-ke uma sengiqhathanisa nalesi sikhathi ngisahamba indlela lezi zemjolo zonke lezo cha mina-ke cha hhayi indlela zazimnyama impela nasemakholeji ngathi ngaplaya kuthiwa ngafuna kodwa ngabona ziyivuleka indlela manje sengikholwa madoda ngathi kanti hey ngemisebenzi iyakhonakala ngokuyithola ungazange usebenzise imithi ungazange usebenzise manje
awu izimbiza nobulawu nezontelezi awukhona nje ngisafika kanjalo nje ngakhola lokho ukuthi cha yabona kuba nelasho yikade lithi manithanda mina izani le yami intaba yabona ukuthi kukhona kwenza iqoqiti ngathi cha ngibambezele lapho futhi ukukhona ukuthi manje phambi kokuthi ngibe nebudlelwano nomuntu ngono-ke angibophe ifindo kuqala naye ukuthi-ke uyabona-ke sidimini nalowo yebo Job. No Master Nxumalo, ngiyakuzwa ukuthi muzodibana nomuntu wesimame ufuna ukuyenza ngendlela elungile right. Isn't it mhlawumbe because okwenzeka kwena back then abantu bethu usuzakhe nje usuyawona yakhitha mhlawumbe i-trauma kwena whereby manje mhlawumbe ubona umuntu wesifazane ucabanga kaningi ukuthi due to the trauma engandlula kuyona ekuqaleni unakho ukungabaza or mhlawumbe umuntu wesifazane ube ne-fear because of experience wandlula kuyona kuze iy'nhlungu konke lokho mhlawumbe create i-trauma kwena ngabe mhlawumbe into enjalo or nje mhlawumbe igwababa. Cha yabona khona into ikanjani khona ingazange kube ile ndaba enjalo angithi indaba uyangisa umjovo mina ngithi wathi emva kokuthi angithi njengoba phela kushunyayela lapha ukuthi-ke manje nje ngicabanga izokukholwa nje ukuthi ngabona inkolo ithi ukukholwa lokho ngithi njengoba kubhaliwe ebholini mase ukholwa yabona-ke ukuthi-ke uyeke imihambo yonke le ibaliwe-ke ibaliwe imihambo kulapho bhala nje ukuthi manje uyabona-ke iy'thelo zani-ke iy'thelo zobubi yabona kuyabala ukuthi ubufebe ukuphinga konke lokho uyabona konke nje uyabona nje ucabana konke izinto ey'njalo yabona ukuthi-ke manje masukholiwe-ke kuyabiza ukuthi-ke manje uyeke lezay'ndlela lezowawuhamba bese ungene ngendlela efanele ebopheni ifindo ngoba ngithi ebopheni ifindo injani indaba ebopheni ifindo ukuze zibe lula izinto ubiza ukuthi ubophe ifindo nalo muntu ohamba indlela oyihambayo uyabona-ke ukuthi umuntu uma ekholwa ukuthi uJesu Nkosi umsindisi yabona ngamanye amagama funeka iyiphe indlela yikho ukuthi ubophe ngale ifindo umuntu ohamba le ndlela le oyihambayo yabona manje wena uthe manje into ekhona ukuthi manje ayithi nakho umuntu yakhona uthe wamanye uJesu Nkosi umsindisi into enjalo bese enze njani ebophe ifindo nesimame oyithandela-ke ijodo zonke izinto uzombhora lo isimame ngoba manje uyabona kuzoqala khona ukuthi nje thandaza njalo into zonke leyo yabona nje manje-ke ukuze manje izinto zibe kanjani kuthiwa ngithi ube ulindele ukuthi wena ubophe ifindo ngalo ohamba le oyihambayo uyabona uyabona ukuze izinto zibe njani zibe lula uyabona kuyafuneka khona umlisa nomlisa uyamfuna ukubopha ifindo base ukuthi abe umdidini nomuntu lo uma isalo uyafuna uyayizwa ufuneka ukuthi kuyafuneka kodwa manje kuze kufinye lapha kuba yikho ukuthobela umthetho uma uthe uyakhona ukuthobela umthetho wakhona ukuthi cha ongcono nje hayi zama ukubeka imfanelo uyabeka imali ebhange ubeke ukuze manje ukwazi ukufika lapha yana-ke manje ukuthi makuthiwa kuyalotho ubona uthiwa phishini uyokhipha bese ubopha ifindo uyabona-ke yakuba ikhona lapha ezima ukuthi elizini likaNkulunkulu ukuthi umshado mawuhlonishwe yibo bonke umbhede ungabi nacala ukusho ukuthi-ke manje-ke akusho izibhalo izigcizelela ukuthi manje akusho ifindo kuqala phambi kokuthi manje abantu babebona ukuthi yabona. Yeah, so manje ulokhunja kule minyaka le since 2001 until manje 2024
azikho nje ilinga zakusaba khona or kube uyena umuntu wesimame ozakuwena utshengisayo ukuthi ufuna ubudlelwane kuwena kwenzeka kanjani-ke masuku lapho hawu phela ngeke bohlale bengezi phela lesimame bengakusukeli angithi uma uhamba lezo ndlela ulingwa izilimo yazibona zifika kulawo bantu abafana nalaba wahamba indlela zabo hawu angithi ngiyakhumbula nje utheshana ngafunda notheshana etheshana vele untombazane ayibikela awathanda isikhathi ayishelelisa lapho etheshana nami ngiyakwazi lokho hawu uyabona-ke etheshana kodwa-ke manje ukuthi mina cha hayi angifuni ukuthi ngifike kulawo malimeko ngithi cha hawu ngisho phela iy'bhalo zisho ukuthi mina ngikhumbula nendaba ukuthi awu nganele ngakholwa kwaphela mhlokugulawunishe ngathi ngimisele ukuthi ngingene ngemfanelo edlelwaneni nalo wesimame okay wonke ifindo bese uba bamgilini yabona hayi phela hayi khona phela kuyingiya kwabo kwesimame lokho hayi danti bana ngithi cha ngibambele nakule indlela manje engikholelwa kuyona okay-ke nakho esontweni okay lese manje imali usuyibekile si-right uyabona ukuthi okay sekuyisikhathi manje uzoyenza kanjani iprocess uzohamba uyoshela umuntu ombonayo ukuthi uyakholwa noma uzokwenza kanjani alright ushuthi-ke ngibona inkambiso okuhanjiswa kuyona into ekhona nayi idrink uma ufuna ukuphuza so into ekhona yenzeka kanjani-ke awuyi lo wesimame uyokhuluma esontweni uvele abantu enabo ekukhulumeni yabona awuyi ufike ubeka amagama angithi-ke manje-ke into ekhona uyana ubuholi bebandla umfundisi indaba benda ukuthi cha sengifisa ukubopha ifindo bese-ke nxa sengisho ukuthi futhi ukubopha ifindo nobaba uyasho ukuthi ubaba akekho ophoqeleka manje yes nxa ngabe ethi cha akafisi ukubopha nayo ifindo lo wesimame hhayi-ke kusho ukuthi-ke cha indlela komuntu uzofike kulo ozovumelana nawo ukuthi hayi uyavuma ukubopha ifindo nawo enjani okay awuyiyeli phela okay so manje wena umuntu ofuna ukuthi kube unkosikazi wakho umuntu onjani mhlawumbe onengane noma ongenayo ingane because manje sesikhulile and abantu abasesontweni abaningi uthola ukuthi ibona laba abakhulile or mhlawumbe umuntu odivorceile ithini selection yakho ufuna umuntu kanjani osipaintele nje ipicture nje itype yakho nje ngizimusho ukuthi i-type kodwa into ezenzekalayo ukuthi thola ukuthi-ke manje-ke ongabheka ukuthi ngokwemvamisa-ke lapha kuyabhekalayo ukuthi manje kuyakuthanda njengobani noma ubani yabona kwanabo abalisa athola ukuthi wangena ekukholweni esetholise ingane imvamisa wabona nalabo balisa imvamisa kwenzakala into enjani maye seyokhetha-ke kwesimama azobopha ngefindo asekhona naye nengane akuvamisile ukuthi akhethe lo onengane njengane kuyayinto enjalo ngaphandle kokuthi-ke lo wesimame ake abanemvula noma esekholiwe cha bayabopha ifindo-ke ngoba phela nakho ingane lo wesimame noma ingane-ke yabona kusho ukuthi-ke kodwa-ke into elindele imisa wonke imvamisa ulindele ukuthi abophe ifindo nalo imvamisa manje nangane alibophe ifindo nalo ongenangane njengane kodwa-ke uyayibona yena-ke lo mlisa wayibona ukuthi khona nxa ngabe ebona ukuthi-ke nanguthi lesimame alright naye kwenzile unengane
mayibona ukuthi-ke cha ayibona yini ukuthi abophe nayo ifindo kodwa isikhathi esiningi nje kuyakuvamise ukuthi-ke umlisa ayithandele ubophe ifindo nalo umlisa ayithandele ongenangane ayithandele ubophe ifindo nalo lo ongenangane imvamisi yena oba i-choice noma ubani kodwa mayibona umlisa ukuthi wehlulekile nakhona lo wesinabo-ke othethane ngalo basethi hhayi-ke hhayi sengimthathane nakuba leyo ngane-ke sazokulindela ukuthi-ke mhlawumbe uyabona waphela ikenzela imvamisa into eyenza ukuthi abalisane bengabafuni kwesimame onengane ukuthi manje ingane zike zimzonda stepfather njalo thole ukuthi yabona nje thole ukuthi yabona nje kube igwema lokho isikhathi esiningi ngakho iningi abalisa ithande ukuba lokho indinalo lo ongenayo ingane injalo yabona. So manje iminyaka uhamba kanjani then Jobe uthini? Phendula then Letho kunyaka. Iminyaka khona xa wahluleka vele ukubopha ifindo kusemncane. Seminyaka evumayo. Khona funeka uyicabangele. Funeka uyibonele. Nxa ngabe vele ubone ukuthi hayi vele njengokuthi umuntu lo oneminyaka engamashumi amangaka angalungile isandla khona uyosuke lo wesimame ongaphansi kweminyaka eyingaki okusho okushaya iminyaka engamashumi amabili i-risk kwesinye isikhathi ngiyangizweka abaningi ngeziyalo uma beyala beshayi umzono uma emncane ngeminyaka eyishumi yabona hhayi ngaleya ngoba manje-ke zizosuke bese ziqala yabona-ke ziqala manje kuthola ukuthi-ke kusho ukuthi bese bamunca ebizini. So Mr. Nxumalo, ngifisa ukwazi lana because the show is all about ukufundisa abantu nakhona bafunde from experience abanye abantu. So ngifuna ukubona thola umbono wakho ukuthi njenge youth ekhulayo mhlawumbe wena from now i-experience yakho unga-advise uthini mhlawumbe kanjani in terms of ukuba ney'ngane because khona abanye abantu bathi no iba ney'ngane usamncane or ube ney'ngane usumdala so wena unga-advise uthini to young adults or abantu abasha mid-20 no ikuphi okungcono ingane usamncane before umdala sinombono wakho yes Kuyiphuzu lokho ukuthi kakade vele kwabe wala ukuthi umuntu abe nengane iminyaka esavuma angithi-ke njengoba baningi abalisa ababopha ifindo beneminyaka bakhona abalisa noma bembalwa nje abaqala ukubopha ifindo beneminyaka eyi-23 lelo dlazana bakhona abanye abaqala ukubopha ifindo beneminyaka eyi-25 bakhona abanye ababopha ifindo beneminyaka eyi-27 into enjalo angithi-ke ngithathe izinto lezobopha ifindo ukuze umuntu athole ingane uyabona-ke isikhathi savuma ngoba lento yokuthi manje ufuna ingane usumdala khona-ke uthanda uba umqansa ngoba manje uthanda ube umenyukela ngoba manje khona kuba yikho lokho ukuthi manje-ke uzothatha i-risk yokuthi ubophe ifindo nomuntu osemncane iminyaka eyi-20 bese kuthole ukuthi bemunye emshadweni yabona izinto ezinjalo lapho zokubiza ukuthi manje uma kule minyaka usubopha ifindo usumdala funeka ukhethe ukuthi mhlawumbe kulo muntu okushaya iminyaka eyishumi ukulindele ukuthi ingane-ke nabakhona noma ingabe ibikho nalokho funeka ukulindele uyabona-ke ukuthi uma ingekho ayikho uyabona ngokwesifiso sakho usafuna iy'ngane wena or mhlawumbe u-right ukwamukela mhlawumbe umuntu wesimame onengane it's fine Stephen or nakho isifisa ukuba nezakho noma ukuthi zikhona zingaphi nami umlisa uyafisa ukuthi abe nayo kodwa-ke uma kuthiwa lokho ifindo
ngenxa yokuthi-ke ngithathe ngoba nawe into sokuthi angakushiya kuyinyana uma ingatholakala ngayitholakala kodwa wonke umlisa uyafisa ukuthi-ke athole ini uSimame azoba ngingane nanaye kodwa-ke uma kuthola ukuthi kuyahlulekeka mhlawumbe ukuthi-ke mhlawumbe lo ongabamningane mamtholi kusho ukuthi-ke kuyoba lapho ukuthi nxa ungumlisa-ke ubone na ukuthi wenza kanjani uyamthatha lo onengane na nakuba kufuneka uyilindele iresi ukuthi-ke manje sisazoba nengxabano kakhulu lapho nkathi ngoba lo esimame unengane uzoba lokhu eyiphoyisa ukuthi iphatha kanjani ingane ekuphoyise njalo uthole ukuthi akade uthawa ingane kanje kanjena kanje uyabona nje kodwa imvamisa abalisa abaningi bathanda ukuthi lo ongenangane yabona because ngokweBhayibheli kuthiwa indoda kumele i-reproduce umsebenzi wakhe ukureproduce kube ningane uma ungabaka ningane icala lelo emhlabeni icala lelo lenza ngokweBhayibheli angithi-ke umlisa ngoba vele phela njalo yasho iBhayibheli ukuthi zalamnandi mthwasa umhlaba ukusho ukuthi-ke kuyabalulekile ukhuthalele kophefile uwenza imizamo ukuthi ukhuthalele kophefile uyabona-ke ukuze ubone ukuthi-ke manje-ke uyabona ukuthi ukhuthalele kophefile ukuze-ke wenze imfanele into elandelekile uyabona lapho iqiniso ukuthi ukhona njalo-ke uma wahluleka kophefile futhi wahluleka usheshe wakophefile yabona-ke ukuthi kodwa-ke uma thola ukuthi yikho kubalulekile ukuthi kuzekize ukuthi kubophe imfindo kona kuyafuneka ukuze kufike lapho imfanelo ukuthi benayo into enjalo labasheshile bahamba wrong so manje Mr. Meister Mr. Nxumalo sorry so uma ke nangu-ke umuntu osifazane ethi yena she's willing ukuthi angene enkonzweni nawe akholwe as long as nizoba kubudlelane nje uwenza kanjani kodwa kwamanje akakholwa kodwa manje uma ukuthi ufuna ukuba ubudlelane nawe uzongena enkonzweni kuwenza kanjani-ke wena and uyabona ukuthi nawe lo muntu lo hayi ngathi kuzozwana wenze njani manje alright into eyenzekayo la asithi lo esimame umtholise ingane alright uma sumtholisile ingane leyo wakholwa kuqala mayethi-ke naye ungena ekukholweni ngithole naye ingane alright-ke makulelo kuphuzelo kodwa-ke ma uthola ukuthi-ke nje anangane nalo wesimame uyeza yena uthi-ke ufisa ukuba nobudlelwane babo angithi uzoba nombuzo ukuthi oyako omunye phela ilapho-ke indaba ukuthi ubani osuke yena omunye manje wesimame eletha kwena lokho akuletha yena ayishayi khona akakwazi wesimame ukuyibika emisa umuntu wesilisa ngoba izehlukaniso zizengaka nje ukuthi-ke ezinye zazo zibanga ukuthi wesimame uthe ibike emlisini nomlisa wavuma wesimame zangidala kanjani kodwa ukuthi ube umlisa osuke ofuneke kuqala akwazi kuqala uyibeka indaba yakhe ngolo wesimame usibopha impilo naye wesimame nje akwazi ukuyibika umuntu wesilisa ngoba lokho-ke uyathatha nangendaba yabantu abampisholo ngenkambiso yabo uthatha njengesingayina owesilisa oqoma wesimame indaba yokuqoma umuntu wesilisa ayifuneki uqome wesimame ayikhona manje uyogada phela nalapho makhona amathothi ngihamba naye mhlambe khona isimame obuza indawo
futhi umuntu angeke abe nesiphepho soba kabi isifakelo sakho ukuyokhumbula umlando ukuthi azakuthole wena wamqoka Okay. Ngiyakuzwa so manje ngoba una 50 manje. So ulindele ukuthi ulibophe nini ifindo, maybe 5 years or 2 years uma ucabanga. Into ekhona ngiyathi-ke into ekhona khona engithi angifuni ukukhuluma ngithi kanjani ngoba manje ngutambiso-ke ukuthi kufuneka ubheke okwesimali kodwa ke khona kufuneka ngiqinisekise inyanga eyi-5 kufuneka indlule ngingaqinisekise lokho eyi-5 kufuneka indlule Akumele indlule from 2024 manje. Shuthi nje 2029 yoshaya seku-right manje. Khona yabona uma umlisa kufuneka ngiyisumele le ndaba zakho ngoba phela manje kufuneka ngiyisumele nala ngoba phela yabona uyake kufuneka ngicabangele. So manje uzosisa amankosikazi amangakhi oyedwa noma isithembu uzatha ngakhi? Akudingi kwesibhalo vele ukulindeleke ukuthi umuntu athathe abe indoda emphazini uyibhala ngoba uzukubone lokho ukuthi indaba yokuthembuza nomlando uma ulokhu uyizwa umlando nje ukuthi umlando nomlando unzima uthola ukuthi kube izinto zonke zokuxabana lapha isilabo besimanje bekubanga bezizondane yabona kube izinto zonke ekusathi iphithiphithi zonke uthola ukuthi phela khona uzoba intandokazi kube khona uthola ukuthi angesibe intandokazi uyabona le nto isiza idala amasonto uthola ukuthi sinesiphithiphithi sinofuna ulanyulwe yonke le nto ney'ngane lapho zibe zondane yabona ukuthi indoda ibe emkhathini. So manje ke nakho ngoba ngiyakuzwa ukukhuluma nezibizo kushuthi usiko usalilandela. So manje nakho ngoba ushilo wathi ukhona ubhuti omdala let's say mhlawumbe for example cause ithi sithathile naye yenzeka ithola manje akasekho nanginkosikazi sekumele umngene uzoyenza yini leyo nto leyo ukuthi phela ngithi unkosikazi uyangena uma ukuthi okampweni aqhubeke kwanda umusi so nawe nowakho uzoyenza yini leyo nto mase kukuphoqa ukuthi kuyakuphoqa manje ukuthi umngene khona eyongena yona-ke angithi-ke manje-ke leyakhulu-ke yongena hhayi mina ngokwami umbono futhi-ke cha ungeno hayi ngoba manje-ke into ekhona yabona sudala amazondo futhi phela lapho izondo lapho ey'ngaleni ukuthi-ke manje uyaba kuncane ukuthi kudala wena umbhekile ungane yabona uyabona sekuyizondo suyilandelayo yabona leyo nto nje yabona phela uma ungasangeni kusho ukuthi phela uyavuma ukuthi umuzi wamfweni ufe ngoba phela kuthiwe kahlahle sokubambile wena uthi uqhubeka umuzi wamfweni noma uma nithola iy'ngane kufana nokuthi lezo ngane zamfweni. Angithi khona lapho ebhalini lapho uPawuli ayala khona amakhona athini khona ethi ikhuluma ngabafelokazi ithi mina ithi abafelokazi abagana okumusho ukuthini-ke okumusho ukuthi nxa ngabe lowo muntu omfelokazi ushonelwe umyeni wakhe nxa ngabe efuna ukugana uzomlisa athile ofuna ukumgana usho ukuthi lapho uyabona njengoba ngithi naye umlisa kwenzekile uma ngabe ethutha umfelo ushonelwe umkakhe uyabona sengamgana owesimanje othile uyabona into enjalo ngoba indaba yongena khona yabona nje izosuka ezinye iphithiphithi ezinzima ngoba uzojaja kufanele ukuthi nje ukuthi wena umfowenu nje wena waye kanje aqhalaze umfowabo awena
awukanje kanje awuyingane zami azikho enhliziyweni yakho kanje uyabona nje inkinga awuthandi inkinga yabona izingane ziningi ezenziwa lento yomvelo ukuthi into yokuqala nje zizokuzonda iy'ngane zalo akusho ukuthi kudala kumbona umbuko manje awuvele nje umhlosile usulinde ukuthi kufa ubaba hawu yabona njenjalo. Oh, okay. So manje iplan lakho ukuthi ulobole ukhiphe ibizo ushaya ifindo then wakhe nomuzi noma kwenzakalani noma nizoya ekhaya noma nizotholela indawo yini. Khona-ke vele uma ungilona izibulo futhi unezithungu vele kufuneka ulindele ukuthi uzakhele wena eyakho indawo yabona uzozinza kuyona nalo uyokubophe naye ifindo yabona ilokho kulindelekile ilokho kulindelekile. So manje ufuna ukuthi ukwenze same time manje. Hayi phela into ekhona-ke angeke khonakale konke yabona ngoba konke kuyabiza ngikholelwa ukuthi ungcono bophe ifindo yokuqala bophe ifindo yokuqala-ke bese uthole ukuthi-ke ya bonakala ngihlala kuphile nalo wesimameke ukuze wapheke lapho ukuthi kuhlale khona naye bese kuba lezo ndaba zokuthi bheke ukuthi-ke ingane wasengidala kakhulu ukuthi ngathenga umuzi lokushinga ngathenga umuzi uphike ingane edrobheni ukwazi nje ukuthi-ke ngibone la uthengiswa khona isitende uthenga isitende kube ukwakha into endala. Okay, so manje ekhaya awuyena umagcina. Angeke uthumbu mina futhi angeke izivula mina uthumbu. Yeah. Ukhona owesilisa okulamayo. Yeah, khona bana. Yeah, umlandela. So ekhaya njengamanje kukhona bani ekhaya? Angithi Emvunyane. La Emvunyane sengathi ngihlanganisa umuzi wakhe umfethu angithi ekhaya la sizida eduza ngithi. Kusho ukuthi umfethu-ke umdala nomnewethu lo nombakhe ney'ngane zakhe abazukulu kanjalo njenjalo babonke lapha lomhambi yabona kathi ikhaya-ke indlu yasekhaya-ke yona-ke inxiwa leli-ke thina niningi kulona-ke nalo mfana umfana ungekho muntu kodwa umzawami ukuthi ukhona lapha eduzene umbakhe-ke nabazingane nabazukulu umama-ke ulapho phela uyabona-ke usekhuleka ukuthi ahlale yedwa yabona njenjalo. Oh, okay, ekhaya akukho umuntu njamanje. Ekhaya akukho umuntu umfana omncane uphi ukamfowethu. Oh, seMpumalanga. Indaba zayo imisebenzi le. Oh, shithi kahle kahle kuyadingeka ukuthi uthathe uhambe uyohlala ekhaya ngoba phela akukwazi ukuhlala kungenalutho ekhaya. Siyabona lo mfowenu ohlala eduze but akukona ekhaya. Khona-ke into ekhona kuyobonakala lapho ukuthi nobophe ifindo uba uhlalele ekhaya kodwa-ke uma ngabe uthola ukuthi-ke noma ngithi ngizofune la mina ukuthi nenze ngoba ngikholelwa ukuthi njengoba ngelona izibulo ngeke uthumbu ngifuna nami yami indawo ngoba phela umuntu ongelona izibulo ngiyangithi uma esebenza kuyafuneka vele ungela uthumbu ongela izibulo kuyafuneka vele ukuthi afune lapho ingqondo azakhele abe ufuna ukwakhe njenjalo. So manje uzimisele uhamba ama dates nihambe nizikhiphe musubophile ifindo. Yabo bophile ifindo akazi indaba ye-date routine. Nimkhiphe niyodla Spain niyodla phansi. Okay. Kuyobonakala phela lapha kunokuya ikhingqani lapho phela ukuthi uma ngabe umkakho ukuthi uye naye ey'toro kwesinye isikhathi ongafuni kuphela uyabona waphela kade umngakho uyabona. Usana kuba romantic Mr. Nxumalo. Kuba romantic nje. Kuba romantic. Picnic. Ukhona. Nikhiphe niye beach nohlala olwandle. Indaba zabantu ababili nje nihlale. Uyabona ukuyokotha ilanga-ke lapha amathawula sigqoke izinto ey'mfishane ayinankolelo yalokho mina nginenkolelo ukuthi awungenani uma kuthiwa kuya orathi ehhotelani
alright makudla kodwa nje ukuthi siyelwa nakhona makuyolwandle akuyo khona kodwa ke manje Hayi, utholakala sekuthola ukuthi umzimba sewumbichanisiwe sephindiwe hayi Ozwani skid. hayi ukuthi indaba yokukhinda lena yabona nje naloko phela impilo ngikhinde into enjalo yabona phela iphindi lezi manje uthola uboshe uthola mhlambe alright ezwakala nxa uthola ukuthi nxa uthola uyagijima mhlambe akezwakala yabona kezwakala Ifisa ukuzokwenza kanjani if umama efuna ukufaka nje ufuna kufaka ilogo nje mhlawumbe o-mini skirt o half skirt nje futhi hayi phela mathinzini ngibali masophandle yabona Okay, so ugcina ungachazanga ukuthi ufuna umuntu onjani personality mhlawumbe umuntu onjani usibeke esithombeni siyakubona ukuthi uyakholwa unjani nje umpende simbone lapho-ke akulula-ke uyichoka zonke izinto zingumuso kodwa-ke ngathi ngamafupha ngithi umuntu uma ekhona kulindele ukuthi noma uyakhola sekubonakala khona ukuthi uyabona kanjani uyabona Asembe ukuthi kuzoba right thina sikufisela inhlanhla and siyafisa ukufika efindweni sishuthe la sisithi hayi ngiyabona seku right ke manje sishuthe kube kahle nje sifike emvunyana hayi indaba ezimnandi bayezo phela kuba izindaba ezimnandi awungathi isafike efindweni beko ifindo kube kuhle sinabo lapha kwamlungu hawu hey bayingaki na bayitrine bayitrine sambonga uyafika kubona impela uyedwa njengaze bazama ukufika efindweni lakhe waye umfundisi wethu ayibophe ifindo ngakho ngayami bayitrine khona bayitrine ngikhona bebophe ifindo impela omunye wabomami lapha omunye wabalisa ngapha impela kanye babalisa lapha ababili ifindo ngikhona-ke uyevamisa nje uthola ukuthi bathe bophe ifindo wathola ukuthi busy I know ayisikufisela inhlanhla mhlawumbe into ongayisho nje sesivala ongayisho mhlawumbe kuyuthi regarding indaba zamafindo or mhlawumbe isifundo nje ongasinika sona khona ngithi ngeke ngize ngikhulume nento nami ngingakazi ngene yona ukuthi ngone indaba zamafindo kanjalo kodwa-ke manje ubeleke ubekiwe vele ukuthi-ke yabona uqala koshuthu lokuqala emi-ke yabona ngikholela khona lapha yabona besho phela abaphambi kwethu yabona nje libuzo laba abaphambili into enjalo futhi just abafana bayeke ukugijimela okuyimfondweni qala balungise impilo before angithi nje nami ngikholela lokusho zifana hayi kona kodwa mina ngancoma idiscipline 2001 to 2023 there's like 22 years ayengeke ayi bancane abantu abanaleyo discipline leyo ayengeke hayi indaba khona ngithi mina kusho ukuthi yabona nje la imihamba ingahamba le ngihamba engahluka nayo kabuhlungu bayela kanzima angiba ngisho ukuthi kwaqala kwenzeka ukonda alokho konda lokho ngasithi mina kushintsha ukwenza mangaphindela kuleya ndlela futhi sengiyofa phela ngoba ngibopha ifindo qala ngizisiza ngoba ngaphindela kuyona sengiyofa ngempela ngoba manje usinikiwe ithuba lesibili yabona nginikiwe ithuba lesibili ngasithi cha ngoba ngitholile ithuba elingangene kwakube kuyinkomoshelo kuphela I know siyabonga isikhathi sakho njengamanje sesifike emaphetheleni ohlelo lethu ida CV ungubani silalela izitori zabantu abahlukahlukene ukuthi bakhule kanjani baphila kanjani njengamanje yipi indlela eyaphambili
sicela ukuthi silivale uhlelo sicela ukuthi nisifollowe ku Instagram @SA_Mlambo nakwamanye ama-social media platforms same handle SA_Mlambo. Please don't forget to like, share and subscribe. Danke siyabonga. Sibonga kakhulu ukubiza Mlambo. Oh, hayi siyabonga baba Nxumalo selinhlanhla nokuhle kodwa. Hayi ngibonga kakhulu Mlambo nawe umnzana. Danke. Angikho happy ngalezi thombo oshaye, lo phinde ushaye ezinye ithombe baba. Ithombe lokuningi bazi.